ebyaro omurukataho mute chikane nyakizinga ebirukushanga muri suti ya Mitooma nibyo bikirizeyo okuteganisibwa enjura y'orubare Cherire ati nipanyani shangi tumenemu ati nochebego kortera ibyare bisiskire hasiskire kataho hasiskara champunu hasiskara urubera hasiskara nka uruhita hasiskara mwenu ibyaro hiye gombora yone ya mutara mazima tufire izoro umuyaga gwenjura gwatutera umuyago gugwira aha tukagurebaga icyo kureberaho mwenu dendu utukarobera bamuje tukuzere twakinaga gahinga none no mwandwanye kubona gusire kubona kompete abanyishengero becwekeki obakwatanise n'aba district babasa kurambura gamwe omumaka gakwasiroho aganigarenga omuro bishatu kumugumwe ko kongera okubahumuriza omunyishengero wa Ruhinda County donoziyo kahonda yakoso mu gishogo no kwisema bate bibiri aishomeri ya Kabira Central School Community eryatirwe omuyaga omwako guhwire niriza kukorwa mu bukiko stakeholders harimo ubukiko bwa PTA harimo bwa management harimo abazire harimo abana harimo abasomesa na government twazo muri Ibanda abacicenke na kisigarra ebirukushangwa omurufunda aba baterwa nabo ihunga yasiga emisiri yabinje ahitaka narebe enjura nayebuza arihunga nangwa mbe nambyama abana banyita nkaka izore cyabaho nsange Mitumba yona negwera kimwe none nzure gwire nyimwazu mwene yebire ikindi emisiri genzire ntoke sagenda emyane biti bimwana byone bimyane rya hansi okuja abatura ebyona bitangisha 12 zo mwabazyo yo bwiro bwitu tukagirebaga itu turiyo ntangara weda kwihinduka tukakimanya ko inzuro ikikuma okwikumini erebire kubi akwa season egitume tumanya ngo enjure kwire